Mayang Imphal gi and Tomchou Higher Secondary School da Erang Thoktuna Maheiroi kaya Asok Apan Nangkhre ngarang dagi violence yaudana Maheiroi singna khongjang changsilakpa adu authority singa tabi de haiduna khoisaunaraba school asigi Maheiroi singna ngasi asi school gi gate mamang da tire amadi school gi fana chingba polam kaya putoktuna mai thaduna maram chadana oza transfer tawba yaroi aikoi gi demand pi gedabani haibna chingba kholau lauba hurakpada Mayang Imphal PSK OC amadi SDPO na luchingba police personnel sing laktuna irang adu laksinana bakanna hotnaringaida Maheiroi sing amadi police personnel ga muknarakpadagi nungna thaba hurakpada police na handuna tear gas kapada Maheiroi nupi macha mari soktuna Mayang Imphal gi PHC da laikana ki hairi Maheiroi ahum amadi discharge tawkhre amadi rims ta refer tawkhre haina Pausna makhatari Maheiroi amana fongdorakpada principal matam loidriba fauba school adu thambiyu karigumba thambidaba taragadi pakhata na school gi class boycott tawbagi khongjang changsin gani hairi thogdok thopam da wangoi ZEO gi arambam Anil Kumar masamak laktuna yengsin ki mahaka school asigi vice principal Oza Singh Laikai club ki miyoi sing amadi Maheiroi sing ga punna faminaduna matung tarakpada Erang Thoktuna ba punna khanaki transfer posting high varsity government ki policy ni atopa department sing da transfer tawba matamda Erang Thokande adubu education department gi oza oina transfer tawba matamda asigumba irang asi hekik thokali nauna lakadoriba oza adu fatte haibagi wafam din nate makoina pamliba oza adu satkhiba matamda Maheiroi singda nungaitaba fawi maramdi oza amadi Maheiroi singa lainaba mari asidi tongali haiba wafamsu thamki अखोगी छात्र मैमसिना इहौजे हौरकपने अखोगी पेंदबसिंगजे अखोइदबो कनो तौबिरक्तबसिदा अखोगी पांदमसिंगजे अखोइना तौरिबा डिमांडसिंगजिगी मतांगदा अखोइदा मरि लेनबा डिपार्टमेंटसिंगना अखोगी ओनजनबिरक्तबा हाइतारे सिदगी अखोगी पांदमसि फंगनबना अखोइ हौजरक याम पेंदे मोइन तौरिजे अखोइ छात्र गातनी अखोगी अखोइदा सोअनबा हाइबजे अखोइ याम पेंजदे principal से कोई स्कूल से हलन बिरक्पा सी हाइजनिंगे अदो अखोई मेन principal ने स्कूल से दमक तौबिरमिबा चाखो थरांग छात्र सिंग से दमक फनबा तौबिरमि मैम सिबु अखोइना सकंग बोइना अखोई थमोइदा थमजरगा अखोई मेन principal सिबु मागी मतम सिबोक्ति अखोई स्कूल से मागी मतम लोइद्रिबाउदी स्कूल से थमबियो हाइना हाइनिंगे अखोई मतम लोइद्रिङाइदा ट्रांसफर थागिबसे याजनिंगदेन हाइ हौजिपुता डिपार्टमेंट ना मखोई हानगी तौबिगनी क्लास तौहलोय क्लास बॉयकॉट तौबिगनी मैम सिदी छात्र मैम की वारिबनी अदो अखोई क्लास 12 की ओइनसु अखोई जे काउंसिल लौबा हायर सेकेंडरी एजुकेशन की एग्जामिनेशन अमा अखोई मायक नगदगी सेम सारिबनी मरग सिदा सुमाइना सुगुम्बा अखोई याम नुंगाइतबा थबक सिंग थोकपजे अखोई याम नुंगाइजदे अखोई जे एग्जाम थागदगी ngaibnina adai chemistry की मरग सिदा chemistry की ओजाजु वाटलगा लेरिबनी सि सिंग पुबिरकनाबा ना मैम न होना बिदना स्कूल से की मैम चौकथरांगी मैम होना बिरिंगे मरग सिदा मैम सिबु ट्रांसफर थागिबसे नुंगाइजदे अदुना अखोई मखाताना अखोई पांदम से फंगद्रिबो अखोई मैम से हललक्रिबो अखोई क्लास मखाताना तौदबा मखाताबो खोंजिंग जिंग चलकने हाइ होथमदे दा अंगांग सिंग ना मखोई प्रिंसिपल अमा इकोई कोई देना पोस्टिंग लाखपा था तरो मुग लेरकांदा कनोना अखोई अथॉरिटी ना अमुक हलन बिग्रे अतोपानो वो मत थारे हाइदुना महोइना डेमोक्रेटिकली खोंजंग खरा ngarang dagi sanction basida ngasi se kitang violent oige tawba aduda अखोई police officer sing concern